reka mbifurize ibihe byiza abakunzi b'u Rwanda rwa none, muraho nimugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Kuri mikoro ni Clever Bemba, muramenyereye cyane ku bijyanye n'amakuru hirya no hino, cyane nibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Rubero, teritwari ya Warikare, teritwari ya Nyiragongo, umujyi wa Goma, Karehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda ndetse na Fizi, Uvira na teritwari ya Mwenga. Aho hose mba mpabereye, teritwari y'Ijwi Nord na Ijwi Sud, abo bose ndabakunda. Umujyi wa Uvira mukomeze mugubwe neza. Nta kindi mba mbazaniye rero, nta n'ikindi mba nshaka kubabwira buretse kubabwira uko byitwaye. Ni kuri uno mugoroba wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026, abitwa ba Emmanuel ndamya yuko bamaze ukwezi bavutse, abitwa ba Jezi abo bose, abitwa ba Noela, abitwa ba Noheli abo bose bamaze ukwezi bavutse, n'abagize isabukuru uno munsi, mwese mbifurije ibihe byiza. Nta kindi tubazaniye nk'uko nabibabwiye ngewe Clever Bemba, icyo mbazaniye ni amakuru agiye atandukanye. Ndaza mabwire ko imirwano ikomeje kandi ikaba ikomeye gukomera, ibitero bya drone ndetse Gisegeti akaba atangiye kuzanamo na bya bindi yakoreshaga mbere arizo Sokoyi. Intare za Sarambwe se zo zirabivugaho iki, zirateganya iki, zirakora iki kubona ko ari byo bikomeje kujya imbere? Ni nyuma yuko muri santere ya Sange bivuga ko hari ingabo nyinshi za M23, abantu bakakomeza kuvuga ko icyaba ari icyerekezo n'ubundi cy'uko M23 yabigiye gusubira mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe ubona ko ingabo za FARDC ndetse n'ibikoresho, abacanshuro nabo bakomeje kwiyongera muri uriya mujyi wa Uvira. Turaza turebera hamwe ibivugwa Kipese rwose ibintu birakomeye, ubona yuko abantu batangiye kugira ubwoba bavuga ko M23 yabigiye kwigarurira umujyi wa Butembo. Ibyo byose ibijyanye na drone zikomeje kurasa abaturage mu bice bigiye bitandukanye, nibyo ngibyo tugiye kuza tugarukeho. Twaje tubabwira muri channel yindi, tubabwira uburyo abarwanyi 50 b'abahibu barashwe na M23 muri Mwaye Plateau, ndetse n'abandi barwanyi bo muri za Wazalendo barafatwa. Ubu ngubu kintu kivugwa cyane ni ukuyongera kw'ingabo za M23 zaturutse mu gice cya Kamanyora, Katogota, Ruvungi, Bwegera, zizamuka ziri kwinjira hehe Sange. Ni mu gihe ingabo za FARDC, Wazalendo, abacanshuro, abarundi nabo bamanutse bakaza Runingu. Ibyo byose rero ukabona ko bose bazamuka basatirana, mu gihe intare za Sarambwe ziri hariya Kabunambo ndetse no mu misozi ihakikije. Ibingibi se biri buze kubyara iki? Ibingibi abakurikiranira ibijyanye n'imirwano ndetse n'intambara baravuga ko ibingibi biza kubyara ikintu kisa no gusubiranamo ndetse no guhangana hagati ya M23 n'abari abarwanyi, ubwo babonye bisubije umujyi wa Uvira. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagakomeza kuba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashigikiye. Ibyo ngibyo nabyo bikaza kuba ari ikibazo navuga gikomeye, ubwo bagenda birata, bakagenda birara, bakica abaturage, bakabona amahanga ntacyo akora. Ariko intare za Sarambwe rwose amakuru aragaragaza ko zishobora gusubira mu mujyi wa Uvira mu buryo bwihuse. Ni mu gihe babayobozi
amakuru aturuka ndani, abayobozi b'intara n'abandi bayobozi bagiye batandukanye hariya mu mujyi wa Uvira bataharara, ndetse abantu bakamanza batekereza ati General Amuri Yakutumba, General Ngoma Nzito, General Makanaki, abo bose se baba bari koko mu mujyi wa Uvira? Amakuru aturuka hariya nuko bariya barwanyi badahari rwose kandi bataharara. Hano hari umuntu umpamagara kuri WhatsApp ambabare kandi anyihanganire. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ubwoba no kuba batizeye umutekano mu buryo bufatika wa hariya muri Uvira. Ni ukuvuga ngo umutekano wa hariya muri Uvira nabo ubwabo barawukemanga, kuko uburyo bataharara ndetse n'amadelegasiyo ya leta ya Kinshasa yagiye aturuka Bujumbura akaza ntarare, ibyo byose birabatera ubwoba. Ibyo byose ndetse no kuba amasasu araravuga muri uriya mujyi wa Uvira, muri Mwaye Plateau intare za Sarambwe zikaba zahegeye zisa naho zigiye kugera muri uriya mujyi hari abantu bita za Kitundu. Ibyo byose ni bibatera ubwoba bukomeye. Reka tuze tuve ahangaha n'ubundi dusimbuke twigire mu bindi bice. Ibice tugiye kuzamo rero, tugiye kuza mu gace kahariya muri teritware ya Warikare aho bita Mpeti na Minzenze. Ibitero bya drone kugeza amagingo aya ngaya ni ibitero byibasiriye abaturage bari Mpeti na Minzenze. Murabizi ko Mpeti ni ahantu hakomeje kwibasirwa no mu bihe byatambutse, kuko kiriya kiraro cyari Mpeti kimara gukorwa na M23 ubugira kane cyaje kigabwaho ibitero by'indege bitagira abapilote. Ni ukuvuga ngo rero nyuma ya Bwereusa, nyuma ya Gikuku, haje gukurikiraho ndavuga muri Nord Kivu, haje gukurikiraho Mpeti na Minzenze, ndetse amakuru akavuga ko hari abaturage bageze nko muri 3 babashije kwitaba Imana. Muri kumva ko byagize ingaruka ku baturage b'abasivile. Ntabwo byabashije wenda ngo bataye ibyo bibombe kuri M23, ahubwo babitaye ku basivile barapfa ndetse n'amazu arangirika n'ibindi bikorwa remezo. Twibuke ko Bwereusa byari byashenye amashuri n'ibindi bikorwa remezo, ubu ngubu n'ubundi byabashije kwibasira abaturage ndetse n'inzu z'abaturage. Narindi murabizi ko muri biriya bice n'abaturage bakunda kubakisha ibyatsi, ubona yuko umuriro n'ugukora gakeya bikaba birahiye. Ibyo ndavuga ni ibitero bya buno vuba, simvuga ibitero byabaye Masisi, simvuga ibitero byabaye za Nyange, za Karembe no mu bindi bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Ndavuga ibyaka kanya bitari byamara, ibikiri bishya rwose ni ibyo bitero n'ubundi ngewe Bemba mbabwira. Ni nyuma y'ibindi bitero byanabaye muri iki gitondo, byabaye n'ubundi bakoresheje drone, byabaye muri Minembwe. Muri Minembwe naho habayemo ibindi bitero. Ni nyuma y'ibindi bitero n'ubundi nk'uko mbibabwira byabaye muri iki gitondo bikabera ari muri Minembwe, ndetse n'indege za Sokoyi zikaba zari zigiye kuzamuka. Ni nyuma y'uko muzi ko mu minsi yatambutse ari Sokoyi M23 yarashe na Twirwaneho barayirasa, ndetse n'umupilote umwe aza kuboneka akiri muzima yaguye muri Lac Tanganyika. Intare za Sarambwe rwose ni hariya ziramuvura, ubu ngubu ziramufite. Ni Umurusiya ni Umurusiya, undi we ntabwo yabashije kurokoka, yarapfuye, ariko uwabaye muzima intare za Sarambwe zigize ute ziramufite, baramuvura, bamuhereza ibikorwa by'ibanze rwose, baramuvura ku buryo bazaza kumusubiza Uburusiya bakababwira ati ngiki ikintu cyanyu. Tunibuke ko ibitero bya drone kose, yaba Karundu, teritwari ya Masisi, yaba muri Katoyi, yaba hariya muri Katoyi, yaba Mahanga, ibitero bya drone ubona ko bikomeje kwibasira mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rucuro,
aho ngaho za Kiguku ndetse na hirya za Nyanza uri kwerekera kuri paruwasi ya za Gatwe uri kwerekera za Rubavu, ibitero bya drone bikomeje kwibasira no kwica abaturage b'inzira karengane. Murumva ko ni ibintu navuga ntabwo ari ibintu bitangaje, ahubwo ni ibintu bibabaje kubona ko perezida w'igihugu yibasira akica abaturage. Birababaje kandi biteye agahinda rwose, biteye agahinda, biteye ishavu n'umubabaro. Biteye ishavu n'umubabaro. Ibyo rero sinzi uburyo rwose bantu bacu ukuntu tuzabirwanya, uburyo ibi bintu rwose tuzabitsinda. Ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka. Izo mpinduka ni izihe? Ndagira ngo turebere hamwe izo mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye yabashije gukora. Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa gatanu yakoze ivugurura muri guverinoma ye, akura mu nshingano abaminisitiri babiri bamaze amezi 6 gusa barahiriye inshingano zabo, nk'uko bigaragaza mu iteka rya perezida rya tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2026. Umwe mu bakuwe mu nshingano ni Atemon Katihabwa, wari minisitiri w'ubutabera, uburenganzira bwa muntu, iterambere ridakumira, hasimbuwe na Alfred Ahingejeje wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ndetse anahagarariye igihugu mu nteko ishinga amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR. Kugeza ubu impamvu zifatika zatumye Katihabwa akurwa kuri uwo mwanya ntiziratangazwa ku mugaragaro, gusa amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko yaba atari mu bagifitiwe icyizere n'umugore wa Perezida Ndayishimiye. Abasesenguzi bamwe nabo bagaragaza ko Katihabwa aherutse kugaragaza mu masengesho yateguwe na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Ndikuriyo bivuga ko afitanye umubano utari mwiza na Perezida Ndayishimiye. Ibi byanashoboraga kuba byaragize uruhare mu ifatwa ry'iki cyemezo. Undi mu minisitiri wakuwe mu nshingano ni Jean Claude Nzabonera, wari minisitiri ushinzwe ubwikorezi, yasimbuwe na Damien Niyonkuru nawe wagizwe minisitiri binyuze muri iryo teka rya perezida, mu gihe nta bisobanuro birambuye byatanzwe ku mpamvu nyakuri z'iri vugurura. Izi mpinduka zije mu gihe Burundi bukomeje inzira yo kwiyubaka mu bya politike n'imiyoborere, aho Perezida Ndayishimiye akomeje gushimangira ko ivugurura ry'inzego za leta rigamije kunoza imikorere ya guverinoma, kongera inshingano n'uburyozwe ndetse no gushyira imbere umusaruro uhamye mu miyoborere y'igihugu. Abasesenguzi bakomeza bagaragaza ko izi mpinduka zishobora kuba ikimenyetso cy'uko perezida ashaka gukomeza gushyira guverinoma ku murongo, hagamijwe guhangana n'imbogamizi ziri mu miyoborere n'iterambere ry'igihugu mu bihe biri imbere. Muribuka ko uriya Reverien Ndikuriyo ari Reverien Ndikuriryo n'andi Ndikubiryo, ni umwe mu batari kuvuga rumwe na perezida w'igihugu. Tunibuke ko ari abandi bayobozi n'ubundi hariya bikuye no mu nzego kugira ngo bazabashe guhangana na Evariste Ndayishimiye. Ubona ko hariho opposition navuga ikiri muri CNDD-FDD, harimo opposition. Ndababwiza ukuri ko harimo opposition bashaka kugira ngo bazahangane na Evariste Ndayishimiye. Nuko ngo mu Burundi rero ibintu ndababwiza ukuri ko ibintu biri kugenda bizamba gahoro kandi bikaba bishobora kuzamba. Ni mu gihe Prime Niyongabo nawe adakomeza kumvikana na Evariste Ndayishimiye ku bijyanye no kurungika ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakamuha amafaranga akayarya. Ibyo ngibyo nabyo birimo uruntu hariya.
hakiyongeraho ko kuba akomeje kohereza ziriya ngabo inteko ishinga amategeko rimwe na rimwe batabyumvikanaho, ahubwo yamaze gufata ko igisirikare cy'u Burundi ari nka propriete prive yiwe. Ibyo ngibyo nabyo ukabona ko birimo urunturuntu. Urumva ko Uburundi rero mu minsi mike rwose ushobora gusanga icyari Uburundi n'ubundi kimaze gusenyuka. Mwibuke ko abadepite abadepite mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abaminisitiri bikuramo. Mwabonye uriya mugabo ufunzwe, uriya wabaye premier ministre n'ubundi ubungubu rimwe na rimwe bajyamubika ngo yapfuye, ubundi bakavuga ngo ni muzima. Ubona ko harimo urunturuntu n'ubundi mu bijyanye n'imiyoborere ya leta y'u Burundi, ariko bikaza cyane kuri iki kibazo cyahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko FDLR FARDC n'ubundi nabo bakomeje kwifatanya muri bya bindi byabo byo kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe, ndetse bakaba bavuye mu mujyi wa Uvira n'ubundi bakaza hariya hafi ya za Runingo. Ibyo nabyo biraza kuzana ikibazo, kandi ubona ko gishobora kugira ingaruka zikomeye kuri Bujumbura, donc kuri Gitega, reka mbivuge gutyo, ingaruka zikomeye kuri Gitega. Rero nabyo mu byitege yuko ari ibintu navuga bisa naho bikomeje gukomerera leta y'u Burundi. Reka rero abakunzi bacu, abakunzi b'u Rwanda rwa none, mbifurize gukomeza kugubwa neza. Reka dukomeze tubakurikiranire amakuru uko byitwaye, yaba ibi bitero bya drone, yaba ugusubiranamo ko kuri mu Burundi, yaba kurara ku majoro amasasa kararavuga mu mujyi wa Uvira, mu bindi bice birimo imirwano, yaba muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, Kipese rwose turaza tubigarukeho uburyo abaturage bahariya bafite ubwoba budasanzwe biturukanye no kubona intare za Sarambwe ndetse n'abana bahavuka bamaze kuhagera, bagakomeza kugira ubwoba bavuga ko intare za Sarambwe zishobora kuba zigiye kwataka umujyi wa Butembo. Ati umujyi wa Butembo ushobora kuba ugiye kujya mu kangaratete. Bakavuga ati umujyi wa Rubero centre nawe ushobora kuba ugiye kujya mu kangaratete. Ndetse mu gihe bavuga ati aba bana biwacu bariyamamaje, baravuga ati bariyamamaje ku deputation nationale, deputation provinciale, wenda nubwo bagiye batsindwa, ariko nabahangaha. Ati se abangaba bo ntabwo nibo twavuga babaye claire bigaragara, bashobora kuza bagatanga amakuru yose yuko ibintu bimeze, ndetse akaba aribo baje no kugira ngo ino migi yacu ibashe gufatwa. Ukumva ko bafite ubwoba n'urwikekwe rumwe rukomeye. Bakunzi rero u Rwanda rwa none, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, ariko mbabwira ko n'ubundi ntabwo twagiye kure, namwe mugume hafi kugira ngo amakuru yacu dukomeze tuyasangire, kandi namwe mukore subscribe abatari bakora subscribe, ubundi ibiganiro byacu bijye bibagiriraho ku gihe. Reka mbifurize rero kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, Uwiteka yibane na buri wese wakoze subscribe aha ngaha. Uwiteka Imana rero akomeze kwibanira na buri wese.